Қаз бедде сақонны сағын сіппет әдер кихеға армия бұпыруға сытытық тұрар. Көн бүгін аммалы ғығар күйіңі призывка сүрбе әдер кихе армияға барар бейбескені тұтан қамығыяны аға сылжар. Дима Хлопков үрдік өріға өрені сылжыбыт болан отсрочкалынан армияға баралек. Бұл ол өріған бүтерен күйіңі призывка ғырылан медкомиссияны астарбын ең үйді меніңер үті кейспін төлөметеден санатын үлестер. Прямой обязанным было службалан кадр. Алим бара булдан. Вот, тоқтатуға хоқ. Тоқтилдірей. Так отайын хатапын. Бұйылғы сылға армия сұлыспалатчыларға уларии тақсыбыт. Ол күрдік үрдік өріқтақ призывниктар контрагынан сұлыспаны дойдуларығар оңыстан барықтарын сөп болбыд. Контрактник это не призывник, как говорится, не солдат по призыву служащий. Он получает денежное содержание в 10 раз больше солдата, который служит по призыву. У него свободный выход вне службы, скажем так, если он не стоит в наряде, он вечером, днем отслужил, вечером ушел. У них общежитие предоставляется, но общежитие будет на территории воинской части. Но свободный выход. Вот это вот такие перспективы в этом году. Раньше они заключали, мы им предлагали, кто желал, но они заключали контракт уже по месту службы с командиром части. В этом году вот с этого призыва они будут уже здесь оформляться на контрактную службу на сборном пункте республиканском. Бұйылғы күйінгі призывка бебескенен сүлбе кейіңірілінна. Олардан медицинске қамығыяны аспыт әдер кейі ие дойдудың көміскүр ческетіксия. Тамара Бачугурова, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма.